Yes, nkuko bisanzwe ni update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Tuje rero muri update z'amakuru aramutse agarukwaho mu rukerera rwo kuri itariki ya 27 z'uku kwezi kwa munani umwaka turimo 2025 mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma habereye imirwano ikomeye cyane aho umutwe wa M23 waje kugabwaho ibitero magingo yangaya amakuru akomeje kugenda yemeza ko byaturutse muri Parike Nationale du Virunga. Nkuko byakomeje kugenda byemezwa ni inkuru yagiye igarukaho cyane nyuma y'uko hari hamaze kumenyekana aya makuru y'iki gitero cyaje kuba cyaturuka hano muri Parike Nationale du Virunga. Biravugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje drones za kamikaze hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, magingo yangaya amakuru akomeje kugenda yemeza ko baje gukomerekera muri kino gitero ari benshi, cyane cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 biravugwa ko abasirikare bagera muri 25 baje gukomereka, ndetse ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se rw'igisirikare cya FARDC amakuru akaba yemeza ko abaje gukomereka abagera muri 12. Nkuko rero byemezwa n'imboni zacu z'abanyamakuru bari hano kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikaba bibaye rero nyuma y'igihe gito cyane hakozwe umukwabu ndetse hakaba harafatiwe maneko za Wazalendo, ni maneko z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinjiye hano kuri buno butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko hano muri Goma. Bakaba rero baraje gufatwa ariko bagafatwa mu buryo butunguranye. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda byemeza, ni maniko z'abagore zabanje gufatirwa hano muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, aho hari abadamu bari barinjiye hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bikaba byaragendaga bigaruka ko hari abadamu rero binjiye hano muri uyu mujyi wa Goma, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ntibabyite, ariko byaje gutungura nubwo baje gufatanwa imbunda zigera muri 90 bari baramaze kwinjiza hano muri uyu mujyi wa Goma. Ushobora kwibaza ese mu by'ukuri bazinjije bate aba badamu nkuko baje gufatwa ngo bajyaga kuvoma, ngo bakajyana n'abandi badamu kuvoma ituri imwe bakazana amazi, ariko izindi toro zikurikiyeho bakajyana ibijerekani bikase bakarundamo imbunda. Urumva nyine babaga bafite ahantu bazikura, cyangwa se hari uburyo bakominikana n'abandi ba Wazalendo n'aba FARDC bakinjiza imbunda hano muri uyu mujyi wa Goma. Nkuko byaje gutangazwa rero bakimara gufatwa, bemeje ko izi mbunda zari guhabwa abandi bamaneko bari kugenda binjira hano muri uyu mujyi wa Goma, hanyuma rero bikazorohera iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri na coalition yacyo harimo Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi kuba bakwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Nkuko rero byaje gutangazwa n'umwe mu badamu baje gufatwa, tagati cyangwa se misiyo yari iriho nuko bari kwinjira muri uyu mujyi wa Goma barasa, ndetse n'abasanzwe bari muri uyu mujyi bafite izo mbunda nabo bagatangira kurasa ku basirikare b'umutwe wa M23, bikarangira rero bihindutse agatogo, bikarangira uyu mujyi wa Goma winjiwe n'ingabo ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugiye kugarukaho muri uyu mwanya ni menshi, gusa reka tubanze tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibe nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga
amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Makuru yacu rero reka tuyakomereze mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira ibintu bikomeje kugenda bihindura isura cyane nyuma y'uko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri na coalition yacyo wazana ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi magingo aya ngaya bakomeje kwataka botsa umuriro ku ngabo z'igisirikare cya M23 giherereye hano muri izi nkengero nacyo cy'uyu mujyi rero wa Uvira magingo aya ngaya mu gitondo cyo kuri tariki ya 27 z'uku kwezi kwa munane abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero gikomeye cyane ku ngabo z'uyu mutwe wa M23 ndetse bivugwa ko hakoreshejwe drones ndetse hakoreshwa na Sukhoi 35. So kugeza magingo aya ngaya rero imirwano ikaba icyumvikana hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko rero ku ruhande rw'umutwe wa M23 target ariyo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko nanone ku rundi ruhande uyu mujyi wa Uvira amayirayira yose yinjira hano muri uyu mujyi asa naho afunzwe, ndetse bikaba ari ibintu bishobora kuzagorana cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 kuba bakwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira. Iki gitero rero cyabaye mu rukerero kuri tariki ya 27 z'uku kwezi kwa munane uyu mwaka turimo w'2025. Aremeza ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 baje gukomeretsa abasirikare benshi cyane. Ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohoye itangazo rigaragaza ko uko byagenda kose uyu mutwe wa M23 tuce wagiye wigarura hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubi na bwiza bagomba kuzaturikura. Bigaragaza rero ko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikintu bashaka ari intambara, ntabwo bashaka ibiganiro cyangwa se bashaka ibijyanye n'amahoro yagaruka hano muri burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hataravamo izi ngabo z'uyu mutwe wa M23. Ibi byose bikaba biri kuba nyuma y'uko ku mpande zombi hari ibiganiro bari bafitanye byaberaga i Doha muri Qatar, ariko ibi biganiro bikaba bitarigeze bitanga igisubizo cyangwa se bikaba nta musaruro byigeze bitanga, dore ko ku tariki 7 z'uku kwezi kwa munane uyu mwaka w'2025 hagomba kubera ibiganiro Doha muri Qatar, ariko ku mpande zombi haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi biganiro bikaba bitarigeze byitabirwa. Bivuze ngo nta ntumwa zigeze zoherezwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta ntumwa zigeze zoherezwa hano i Doha muri Qatar. Ibi rero bikaba byaratewe n'uko ku mpande zombi nyuma y'uko basinyanye amasezerano atigeze yubahirizwa cyangwa se ibikubiye muri aya masezerano bitigeze byubahirizwa ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko ngayo rero update z'amakuru yararamutse agaruka muri kino gitondo cyo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025. Natwe rero twari tuje kugira ngo tuguhe update za aya makuru. Reka tukwisaba rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubone mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri share cyangwa se partage aya makuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment ube wasigamo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora twitwiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nyaboneka rero reka niba ari ubwa mbere ubanye natwe rwose ukoresha yabyibuze amakuru uyasangiza abantu batatu, uraba uduteye inkunga ikomeye ndetse ukore na like. Reka tugushimire wabanye natwe uvuga no nyiraza amakuru kugeza ku musozi n'ibyo agaciro komeye cyane, ndetse tunaragushishikariza gukanda kuri sabone ubundi tujye twibanira 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru na agaruka.